albabu rabi'u dambugal naya bangal ne yoten as-sadaqi fi tenge on non joni kon ɗum duwa tengede ko jeel woni tenge. an anas ƴettama anas radiallahu taala anhu ani nabi ko ƴetta nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kanko ataka safiya o rinɗinno nene safiya o yaala waɗi ete ko ha rinɗingol mo ngol sadako ha tenge makko muttafaqun alayhi. nene safiya ɓeygu nelaɗo hari ɓen koɓe korɗo num nelaɗo rinɗini ɓe ha gayni inni joni mi jom mbima kono komi rinɗinma ko woni tenge ko andi ngol en so tawi oɗo ko korɗo ma iɗa wawi mo rinɗinde mo jombamo rinɗingol ngol ino wawa yonude tenge par ce que sa wino a ittinaymo ko jawdi boy o ittayno so rinɗa mana sa rinɗinimo saabi Allah e sa rinɗinimo joni de haray ɗon hande kadi na saabi Allah jikke fi yo won ɗum ɗo won tenge haray e ɓe mana ɗum no wawi yonde tenge koyo en faamu ɗum. wa nabi salamata bun abdirahmani annahu no kanko ɓaala wi sa'altu aisha mi lande kenena aisha radiallahu taala anha kam kana sadaku rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko jeel woni tenge ko nelaɗo Allah tengirayno kon ɓeyguli mum ɗi ɓaalata o make kanko nene aisha kana laatike sadaku tengeji makko ɗi li azwaji wonande ɓeyguli makko ɗin fap finta asharata uqiya wa nassan ko uqiyawal ngal 12 e feccere mi anda noon uqiyawal ngal 12 e feccere ko jeel hawrata e farangine de ma seefa ma dala ɗum ɗon haysi goɗɗo noddaali haray en ɓeyda e landade humpito ɗen haray mi humpitaki ɗum galat nene aisha make ene noon atadari man nashu hiɗa andi ko wiyete nashu ɓaala o wi qultu minni la o mi anda galat ni laaɗo make nene aisha make nisfa uqiya ko uqiyawal ngal feccere bi mana ko uqiyawal ngal 12 e feccere ko ɗum wiyete ɗum fatilka 500 dirham wo ɗum ko dirhamu 100 hawrata fa hada sadaku rasulillahi li azwajihi ko ɗum ɗo woni tengene laaɗo ko ɓe tengiri kon sunnaɓe maɓɓe rawahu muslim. noon iɗen andi tun noon haray komi hollata on tun noon wona jawdi seeɗa noon ndeydi ɗuuɗay seeɗa koye en faamu ɗum. wani ibn abbas radiallahu taala anhuma qala o wi lamma tazawaja ali nde sayidna ali e jombuno fatima nene fatima radiallahu taala anha qala lahu rasulullah sallam nelaɗo ma kanimo atiha shay'an jonno ɓeygu ma goɗɗum tenge qala en he nelaɗo ma inde shay'an hunde ala ka an ɗo de fusmi mara komi tengira qala nelaɗo make fa ayna dir'ukal hutamiya konto doloke ma hutamiyankejo on ƴetta ɗum ɗon tenga ko andi ngol en doloke kadi no sella tenge rawa abu dawud an-nasai wa sahahul hakim wa an amr ibn shu'aib an abihi an jaddi qala rasulullah sallam nelaɗo Allah make ayyuma imratin kala sonnajo naka hatti jombaɗo ala sadaqin e dow tenge aw hiba'in ma dokkal aw idatin ma fodore qabla ismatin nikahi kadi dewgal ngal humede fa wala haray kanko jeeyndi jawdi hindi laaɓani o wama kana kala ko laati ba'da ismatin nikahi ɓawo dewgal ngal humede fa waliman atiyahu haray ɗum ko wodani ko wonande on okkuɗomo ɓe mana a legoy haray ko himo jeeyi ɗum kono ara wa legoy ɗo legoy awa ko baraji haray no wodani junnuɗon baraji a legoy kala ko okka adi o jombede haray ko gonga koy kadi hani okkuɗo no mari baraji kono eɗen andi ɗon haray ko okkiri naafi Allah tun ko fino jombira sonnajo on wa haqqu ma ukrima rajul haray hella ka gorko ɓuri handude e teddinirede alayhi e dow mum ka gorko ɓuri handude e heɓirde teddungal modi ibnatu ko holle ɓe hella ɓiɗɗo makko debbo on aw uktuhu ma bandira makko on ɓe mana legoy sabu ɓe ma ka okkitirta ɗon ɓiɗɗo ma on ma bandira ma o haray ɗa duwa teddinade e nokkeli ɗin fof haray kono ɗa duwa teddinede ɗi nokkeli ɗo kadi joni noon aduna on sansi musidɓe yulɓe joni hayfere nden e yawre nden e ñakko ngon koye hella ɓe ɗo woni heɓorte goɗɗo no hani teddinde e siraɓe mum waɗana ɓe ko wawi haaka hatti ɓe hattaga mum on hatti ɗon e waɗangol teddina ɓe haray ko ɗum ɗo woni ko hani kon rawa ahmadu al arbatu illa tirmidhi wan alqamata an ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala an annahu no kanko sala o landike an rajulin fi gorko tazawaja imra'atan jumbuɗo sonnajo walam yafrad laha sadagan kono waɗanano mo tenge o foduno o waɗay tenge kono o tengano ɗon o wolano kadi ko hunɗum o waɗata walam yadkhul biha o naati daali kadi le e makko suudu o jombimo tenge waɗaka ɓe naati daali e suudu hatta mata ha o maayi kanko gorko o fa qala ibnu mas'ud abdullah ibnu mas'ud inni laha no wodani sonnajo mithla sadaqi nisa'iha embere tenge ko sonnaɓe yeruɓe makko goreɓe makko ɓen hendoto kon la waksa ɗuytetake wala shatata
e ɓe mana ɓeydetake walay hal idda hino fawimo kadi iddinagol wala hal mirat hino wodanimo kadi ronugol modi makko mayɗo wona sonnaɓe ɗitiɓɓe ronirta ɗum fa qama Mu'aqil bun Sinan oɗo wiyeteɗo Mu'aqil bun Sinan al Ashya'i o yimmi o dari fa gala wini hey ko an Abdullah ibn Mas'ud qada Rasulullah sallam nelaɗo Allah on ñaawi fi Barwa'ata binti Washiq e o sonnajo ɗo imratan ɗum ko sonnajo minna jeeyaɗo e amen nelaɗo ñaawi e on sonnajo mislama gadayta sifa ko ñawɗa ɗon net fa fariha biha ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Abdullah ibn Mas'ud weltori ñawre ko ñaawi kom sa ñaawi ñawre goɗɗo immike seedi tike inni mi tawama ha nelaɗo ñaawi sifa ɗum ɗo andi hare ɗum ɗon no weltini a weltoto rawa Ahmad wal arba'atu wa sahahu Tirmidhi wa hasana o moƴƴini hadis on jama'atum jama ɗuɗuɗo ko andi ngol en sonnajo so tawi woni a jombimo a jonnalimo tenge on yiidali mbaldi kadi a walike a mayi tawi ko mayde nden sendi o haray go'o o ronete ɗiɗi o heynotoma tati haray o hendoto tenge o fi kala le on yiidali mbaldi kono ɓay ko mayde sendi o so tawi a accutumo on yiidali mbaldi a waɗali tenge haray ɗon tenge ala ko o jonne kono noon ɓay ko mayde sendi o haray o hendoto tenge joni noon ɓande tawno tenge innaka imana a jammitano ko ɗum ɗo jonnatamo haray joni ko darugol sonnaɓe yiruɓe makko ko gasete e tengede kon haray ko ɗum ɗo woni ko hendoto an Jabir jettama e Jabir ibn Abdullahi radiyallahu anhuma anna nabiyya on nabiyaji sallallahu alaihi wasallam qala ɓe maki man ata kala jonnuɗo fi sadaqi imratin e tenge sonnajo sawiqan ko wiyete kon sawiqa aw tamran ma tamro faqad istahalla ray gomɗi o dagini bimana kala jonnuɗo sonnajo muɗum tenge huwa daqiqul qamhi bimana ɗum ko gawri tosokiri ndinno ñamete gawri ɓurdi sewde ndi bimana kala jonnuɗo sonnajo gawri sewdi ndi ma ɗum tamaroje konti tenge sonnajo on jaaɓi haray o dagini sonnajo bimana haray sonnajo on daganikemo ko andi ngol en ɗum ɗon kadi no selli tenge akhrajahu Abu Dawuda wa ashara o sappi ila tarjifade jikkingol wakko faw darnugol hadis o won Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a an abihi anna nabiyya on nabiyajo sallallahu alaihi wasallam ajaza o dagini nikaha imra'atin jombugol sonnajo alana alayni e dow pettuje ɗiɗi arabi mana ko pettuje ɗiɗi woni tenge nelaɗo dagini ɗum pettuje waɗama tenge nelaɗo du'i dewgal ngal ɓe dagini ngal akhrajahu Tirmidhi wa sahahu sellinimo wa khulifa fi dhalika kono no lutondira e fi ɗum moƴƴa wan Sahal ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ma qala wi zawaja nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah on jombini rajulan gorko imratan sonnajo bi khatimin min hadidin sabu hurundare jandi tawi hunde o marase ona kurunda hun jandi o ƴetti kon ɗon o jonni sonnajo o nelaɗo du'i dewgal ngal ɓe okkimo sonnajo o akhraja al hakim wa huwa tarfun wo koko yewtuɗen ɗo ko peccum ittako min hadisi tawil hadisi juutuɗo almutaqaddama feƴƴuno ɗon fi awailin nikah ka arande dambugal e yewtere deftere yewtude nden fi ngal desal ko wonɗen e muɗum ɗo wan Ali radiyallahu ta'ala an qala wi la yakunu al mahar tenge laatata ko agalla ko ɓuri fanɗude min asharati darahim dirhamu sappo bi mana wo tenge duwaka wonde moyen dirham sappo ko andi ngol en tengen no hani dirude seeɗa legoy kono haray hollali soni moyen dirham sappo haray sellade en yii tenge pettu en yii tenge hurunda hu jandi en yii tenge e joni yahu jannamo kala ko Allah faminma e Qur'an ɗum ɗon fof muɗum en yii nder ka en yii tenge suddare wa Uqbata bun Amir radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah maki khairu sadaq ko ɓuri moƴƴude e tengeji ɗin fop ay saruhu ko tenge ɓurɗo newade on ɓurɗo fanɗude on ɓurɗo jasude on ko ɗon dewgal ngal ɓurata wondude e barke hollali si tenge on ɗuuɗi barke wonata e dewgal ngal dey mana ɗe hadiseje ɗo ko holluɗe yo mawɓe jiwɓe ɓen won hoynoɓe fanɗinoɓe prix mana sadago on fino sukaɓeɓen heɓira jomba kono ɗum hollali haray enen sukaɓeɓen koye raɓɓindino wonen tengoɓe pihum fanɗu kum akhraja Abu Dawud sahahul hakim wan Aisha ƴettama nene mi Aisha radiyallahu ta'ala anha yalla wele ɓe anna Amrata bintil Jawwan ta'awadat o muulino min rasulillahi modde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hina udkhilat alay sanga nelaɗo natuno e hoore makko hina udkhilat tumande o naadano kanko sonnajo on alayhi ka nelaɗo ta'ani yaani
lamma tazawaja awale goy tumande nelaɗo jombunomo kanko sonnajo on o naadaka nelaɗo o molino Allah e nelaɗo mi mana o molino Allah yo nelaɗo pottitoɓe fa qala nelaɗo make lagad utti gomɗi a molike e bima adin molande janɗude fa tallaqa nelaɗo akkitimo wa amara usama ɓe yamiri usama fa matta ha yo dakmitomo alego yo addu o jonnamo o fandomo be salasati atwabin cuñci tati alegoy complet tati akhraja ibnu majah wa fi isnadihi no tugorde hadis rawin sikke matrukun terteteɗo wasul qissa asal qissa fi sahih doka sahih bukhari min hadise abi usaidi sa'idi nafoore hadis on kandi ngollen say woni toujours ko wino ɗen konnani sa jombi sonnajo a yi ella e makko foti ko konngol foti ko kuugal hawra naalma iɗa wawi maccude kono deke tun on naatidi suudu haray o hende to tenge makko on haray kala ko kokkuɗamo labbaka ka jaɓita wuri ko ɓuuri labeede ko yadaru goɗɗum okkamo ɓeydita saabu oɗo nde o molorno Allah e nelaɗo mako no yo immo hoota ka ɓengo yimɓe makko ɓe kono ɓe wiyano ako mi ukku mako mi jaɓiti ɓe yamirno usama yo yaw addoya compole tati fa mattaha nelaɗo dakkimitimo ha legoy nelaɗo fandimo legoy waɗanimo kado compole tati o yaadi e muɗum haray noon sababu ko tawi kon kanko sonnajo on o molike o naadama ka nelaɗo fokkiti ɓattagol mi to inni mi moliki Allah e ma yo Allah dandan ma legoy awa haray ɗum no mari on qissa hino mari sababuji e yewtere hino ari toon en andade selli ma nde sellale wallahu ala wa alam enen ko ɓureten tabintinde ko wonde on qissa ɗon o sella wonde wo ɓay nelaɗo yombi o sonnajo kanko sonnajo on o diisi noon sonnaɓe nelaɗo ɓe siniraɓe ɓe o tawi ɓe nene Aisha en Zainabu en Sauda en sifa ɓen o tawi o diisi ɓeɗo noon joni wo ko honno noon joni so tawi nelaɗo fokkitimo ɓattade ɓay nelaɗo ko adentidde ɗo hande wo haray ko honɗum o duwa wi'ude wo yoga e sonnaɓe nelaɗo tindinimo ko o wowla ngol konngol ɗo ka gañanadi ka sinira yagal fi wota oya wonu fi oya yaltu woɓe maɓɓinimo si nelaɗo hewti yo yemi moliki Allah e ma wota ɓattolan mi mana fi yo nelaɗo Allah on sheytin accitamo awa kanko kadi o wowli ngol ɗo konngol on sayle nelaɗo Allah maki yo hoto o yaha kono enen en jaɓata gongue nde o qissa goyi mo wawa wonde gonga kono en jaɓata enen termude ko gonga ko fi on ɗum sonnaɓe nelaɗo ɓe ƴeŋinta ella hunde e maɓɓe ɗum ko goo ɗimmel ngel nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam si tawi woni ɓeya waɗi on jamfa Allah hino wawno jeppinde wahayo humpita nelaɗo kono ala kulli haalin ɗo ko ɗum ɗon ko o qissa mo adduɗen ɗo woni sabuye wona oɗo e fo e mum ɗo en andi nelaɗo jombi goɗɗo ɓe fokkiti e makko o inni mi moliki Allah e ma on say nelaɗo maki yo hotu nelaɗo accitimo saabu ngol konngol ɗon ɗum ɗon kam wona rimer wona qissa wona nani koko windi kadise ɗo so tawi woni on tigui yi ella e sonnajo makko on konngol ma kugal haray mo mari plein raison accutugol wallahu ala wa alam haray ko jannguɗen ɗo fi oɗo teŋeji en janggi ga fiitenge fanɗuɗo en janggi ga fiitenge towuɗo ko raɓɓiri ko musidɓe julɓe mi déterminanayi o teŋe fanɗata ha wona timmali ɗuɗata kadi ha wona feƴƴiti ko noone no marirɗamo ye wo e noone no bañorɗa wo en yiiga kurunda hun kange en yii pettuhoy en yii ka nelaɗo maki ene ayndaka chey'un min al qur'an hiɗa jogui seeɗa e qur'an o inni hi nelaɗo maki a janggayɗi ka ɓernde ma alegoy a hunjoto o yi nelaɗo maki yaw hunjinana lammo jannana lammo ayeje nogay ko teŋe onno kono en yii nokkugo ga kadi kaɓe inni en wonde manna teŋe on duwaka wonde moyen e honno innete dirham sappo en yii ɗum ga en yii kadi ga noko kaɓe inni nelaɗo teŋiri ugi yawal ngal sappo e ɗiɗi e feccere ɗum ɗo fof kadi haray hino holli ko jawle bo haray ko raɓɓiɗi kon ko kala ko on tigui heeɓe haraw raɓɓintinaki o yurminkinaki o waɗi teŋe haray dewgal ngal no selli ɗuuɗi o fanɗi o sarti koye taw